Dutangiye n'umugabo hakuno ari kugenda mu ishyamba ari mu modoka kurikira on road. Iyi filime yiswe iki? Anaconda. Reka turi hano mu ishyamba rero guys, yagiyemo arimo urabona ko ari mu modoka, ishyamba ryiza cyane. Abazi Nyungwe kabisa rwose murabona ko twageze muri Nyungwe, nabwiye ngo uyu munsi wenda batembereza muri Nyungwe ewana. Kumbe dore Anaconda. Guys, abantu bazi inzoka yitwa Anaconda ewana, nizere ko muyibonye. Umusore yatangiye kuza mu ishyamba rero kurya isi nk'abandi bose, gukaraga ifiriti nk'abandi bose. Umusore rero bisa nkaho umusore ari gafotozi. Niba abakerarugendo bafotora bakakora imideli n'ibintu bigiye bitandukanye. Guys, ntucikwe n'iyi filime guys, ndakubwira ati kanda subscribe button ikanze kandi wayikanze, wibuke gukanda kunzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona filime zacu uzisobanuye hano kugasobanuye izi wacu TV. Reka rero turabona ko hano dufite icyo bita Anaconda. Urayibona neza cyane, iyi nzoka ifite ubumara by the way. Ino nzoka igira ubumara ku rwego rwo hejuru. Iyi kurumye mu mastirisi ubumara bumaze gupfa. Umusore yakomeje kwegera imbere mu ishyamba. Urabona ko hano hari twamajangwa kabisa. Abantu bazi muri Nyungwe, nizere ko namwe mutaratembera muri Nyungwe mujye muhatembera bisiwe, mujye mutembera ibyiza bitatse u Rwanda. Mbibutsa ko ushaka kwamaza kuri filime zacu wakana twandikira kuri 0795535910. Guys, nabwiye ngo turi mu ishyamba rero. Iyi filime yitwa iki? Anaconda. Urabona ko umusore yatangiye kugenda mu ishyamba atembera, ni umukerarugendo ko bimeze kose, akaba ari n'agafotozi igize umwuga. Abantu babona impundu, inyamaswa zigiye zitandukanye, aravuga ati reka mfotore kano kantu kabisa, nzakajyana kano ko abantu bakabona. Muvanga katurebe rero, yatangiye gufotora nk'ibisanzwe nk'uko byari bisanzwe. Yatangiye gufotora ibyiza bitatse u Rwanda, arabifotora. Kumbi hari ikintu yumvishe. Buriya rero mu ishyamba habamo ibintu byinshi cyane. Mu ishyamba haba inyamaswa zitandukanye, hari icyo yumvishe kunurira baba. Oho, ese ni iki? Ni Anaconda. Nabwo ati filime yiswe Anaconda. Agafilime k'umusiki yiswe Anaconda. Umusore yakomeje kugenda yumviriza mu ishyamba. Hari ikintu yikanze. Guys. Kuri cyo narebe, kumbi umuntu yatontonye umusore yikubita hasi. Mu kwikubita hasi yirukanka irigendera. Agenda yirukanka inyuma. Yagiye yirukanka inyuma guys. Mwibuke neza izi nyamaswa naho zishobora kwirukanka nta kintu gihambaye zibonye. Bivuze ngo hano hantu hari ibyago. Kigwa ko hari ibyago, inyamaswa zitangiye guhunga. Umusore yatangiye kwirukanka ari inyamaswa. Ariruka koko. Atangira kwirukankana n'inyamaswa. Mu kugera hakuno inyamaswa yarayibuze guys. Hano kabisa intare cyo inyamaswa iri mu ishyamba nabiragoye kuyifata kuko hanga ni mu rugo. Ibiri wayo. Ikimwe ko umuntu agusanze mu nzu yawe ubizi kumurusha. Umusore yaricaye hano, ayicaye hakuno. Dore nababwiye ngo iyi filime yiswe iki? Anaconda. Uri kuyibona iyo nzoka? Iyi nzoka iraryana by the way. Umusore yatangiye kubira icyuya. Umva ubundi hari ikibazo hose. Utangira kumva ubushyuhe budasanzwe. Nawe bazi umuntu uri mu ishyamba nk'iri ngiri agatangira kumva ubushyuhe. Murabizi ko mu ishyamba haba hari imbeho zigiye zitandukanye. Atangiye kura ku mafoto yajya afotora. Bisa nkaho yananiwe cyane. Amaze igihe kinini yirukanka n'inyamaswa guys. Kurikirana kumbe hano hari cyaje yitwa Anaconda. Hari inzoka guys, inzoka mbaya cyane. Iyi nzoka ifite ubumara, iyi kudomye nta bintu n'amatsiyeri suitupfa. Nta bintu by'imiyaga. Umusore yarahagurutse akomeza kugenda. Ariko buri amatwari mu mupfu ntiyumva buri unarebye. Urayibona iyi nzoka bro. Nta mwiru igira kumbi. Mu kugera hakuno dore tiger. Wabonye tiger? Iki kugura ahantu hari ibyago, inyamaswa zitangiye guhunga. Guys, nabwo ati ntago Anaconda gusa turi buze kubona hano. Ntabwo Anaconda gusa turi buze kureba. Turaza gusangamo na tiger. Wayibonye tiger? Irimo iragucunga. Tiger iragupima rimwe abantu. Ijya kukwataka yamaze kukubarira. Urabona ko umusore ashobora kuba yinjiye muri parking ya za tiger gusa. Kandi kanya ari mu mpundu, ariko ubona ko yinjiye muri ahageze ko byasa kose. Urabona ko n'inzovu urayibona. Guys, umunsi wone ndabatembeza Nyungwe, mwege mutarabona Nyungwe abana. Nyungwe ni ishyamba ryiza cyane. Ni ishyamba ryiza cyane ry'iwacu Rwanda guys. Urabona elephant, bayita elephant, inzovu. Kuyibona
umusore afite ya Canon iwe kabisa, tangira gufotora yipoye, tangira gufotora elephant. Urabizi ko elephant ntago igigira amahane kiretse wayishotoye, kuyibona dore uburyo iri kureba, ariko uburyo iri kurebamo bisa nkaho iyi elephant iri kwicira no muntu akajisho. Ati kabisa mutipe yarafotoye arishimye. Reka turebe biragenda gute rero, ese biragenda gute? Reka turore, kurikira unarebe. Mbibutsa ukanda subscribe kugira ngo tuze tubana, unasharinga. Wayibonye Anaconda, dore ishyamba turimo. By the way, hano ageze mu ishyamba hagati, wahabibonye. Ku bantu bazi Nyungwe nababwiye ngo uyu munsi wa none tugomba gutembera Nyungwe tukaryisi kumbe. Taiga ayibonye we, Taiga yageze urabona ko Taiga hari kabisa. Umusore atakomeza gutembera, nabwo ishyamba ryo ni ryiza, ishyamba ni ryiza cyane, uraribona. Ishyamba rirakeye kandi ishyamba riratuje, ariko mu gutuza kwaryo hari impamvu. Ubundi nugera mu ishyamba ukabona n'ibiti ntibinyeganyega, ujye umenya ko ahantu hari ikibazo, ugatangira kumva ubushyuhe bwinshi. Kandi ishyamba guys, murabizi ko ishyamba riba rifite imbeho. Mu mashyamba nk'aya ngari manini aba arimo akantu kanaca, ubu uri gufuringa naco. Ubundi umusore yaricaye hakuno atangira kugenda yitira. Nababwiye ngo Taiga yo iri kumugenda inyuma runono, nabwo ati Taiga iri kumugenda runono, umusore yaguye agaco guys, umusore yaguye agaco. Reka turereke ese biragenda gute. Kumbi abonye uburyo Taiga iri kumureba, ayibonye. Taiga bisa nkaho inashonje, mwayibonye. Abatayibonye musubize inyuma, muze gusubiza inyuma murebe. Mwayibonye ho, ekunurira baba. Ibi ni ikibanyarwanda. Umusore kumbi Taiga yamupimye, hanira kurebera fresh ku buryo isimbuka rimwe igahita iguhamya. By the way, ibi ntabwo byoroshye. Uyu musore ari mu byago nshuti yanjye, uyu musore bisa nkaho ari mu byago bikomeye cyane. Kumbi yabonye Taiga ari rukanga. Taiga ikosa gukora ikosa ukabona Taiga ukiruka, bro, ntago wayisiga. Reka turore, yakomeje kwirukanga. Umusore yarirukanse cyane. Urabona ishyamba ryo ni nini guys, ishyamba ryiza gusa. Igeze hakuno yahagiye aritsimba. Reka turore umusore, reka turebe. Kumbe ariko nabwo ati bimuhigano ni byinshi. Cobra, urayibona Cobra? Yewe gatata we, dore igiti uburyo kireshya. Igiti ni kirekire byo. Yewe gatata we, yewe gatata. Umusore yarumiwe, dore inzoka bro. Nakubwiye ngo inzoka iri kwigendera pose. Inzoka ntabwo ushobora kuyisiga hano mu byatsi uvuze ngo irirukanze, iri kugenda yigendera pose. Uwo ugiye urabanza wahagire igendere buke gusa. Bayibonye Cobra, dore ikikubwira ntari ibyago ni inyoni, ibiti biraguruka, inyoni zikaguruka. Tugaruka hakuno. Umusore yasubiye mu kibaya guys, yahingutse mu kibaya. Murabizi imbere yo kwishyamba ryinjiramo haba hari amazu ari mu ishyamba, ari hafi yaho ngaho. Umusore yahise ko aza muri ya mazu babanzamo, y'abakerarugendo babanza kwiyakiriramo. Reka turebe. Umusore mugira hakuno abanza araruhuka. Tingafu nari mpfuye. Nabwo ngo mwabonye cyamukurikiye cyangwa ni igiki? Itwa Anaconda. Nubwo yicaye gutya ari cyamukurikiye. Kumbi dore Anaconda, iyi nzoka iraryana nshuti. Nakubwiye ngo urajya wirukanka wisange imbere. Ho, reka turore. Inzoka yo yaje, ntago inzoka yo yaje. Reka turore ese biragenda gute, ese haracura iki?
ese haracura iki? Inzoka yo yahageze. Nakubwiye ngo inzoka yaje imukurikiye. Gatayiwe ayiwe data we, umusore yarapabye. Yewe ahamagara abandi bari aho ngaho bamaze igihe baza kureba, baje birukanka mu kugera hakuno dore inzoka barapapa koko. Niwa wa data we guys, karangira se. Okay guys, agafilm kacu nuko kagenze rero, tubonane mu gice cy'ubutaha cyo gusana ukana subscribe, like na comment kugira ngo tukomeze kubana gatanu ku kandi. Babwira ngo ushaka kwamamaza duhamagaye kuri 0795535910 guys, amamaza products zibashe kumenyekana kugira ngo ibintu bikomeze kuba uburyo, turahari ku bwawe. Agasobanuye Iziwacu TV show.